دما خوش میوانین هیجا گهداروانین تماشاوانین هیجا از هیویدارم وقتی که خوش امیرو به هفته در باز بکن از خیرات نو دکم ایروجی و وکی دزانن رزه کنسرین ما ین زندی ام ایرو کنسرا سیم به ماموستا سیدا پیرین چکرا چه دکن استایدا خیرات نو دکم و دراجی خیرات نا ماموستا سیدا و خیرات نخوا دکم بخیر به ماموستا چاوی باشی Av mamoste Mansur evîndar ejî di şexsiyeta te de hemû godarvanên hêja, hemû beşdarvanên birûmet ji dil û can silav dikim dibêjim hûn bi xêr hatin. Em dîsa bi konserên zindî û bi bernameyên zindî ez û mamoste Mansur em ê bi we re bin. Hûn tev ser sera ser çavar hatin. سپاس دکم ماموستا از هیویدارم ام وقتی که خوش به هفته در باز بکن از لورجی نها لسر فیسبوک جی کنترل دکم و شان ام لورجی دست بکر جاری یکم و شان لسر فیسبوک جی دکن لسر مالپرا منصور evindar und karın koma reze konserin zindi und karın bişopinen und karın beheskriye xwara parve bikin denge mamusa seyda perinçek لسر فیسبوک جی بگینن هوال و هوگرین خوا و هسکرین خوا ام سپازی و دکن تایبت با او کسی که کدکی دادن و هول دادن و شانم پار بکن از زانم گله که والانجی براستیم را پیام شانده بون گوتو بون امی هول بدن ایرو زیده پار بکن از هیوی دارمون پار بکن سپازی و همویان دکم یک بله ما هفته یک درباز بو از باور دکم یعنی لیوگرینه که پوزیتیف من را گله که پیام پوزیتیف هاتون سر برنامه براستی و برنامه زندی هنه کی براستی ریسکه یعنی مرو سر اینترنت شد که لیمنو ماموسته ما هول دا براستی هم کالیته هری باش به برنامه پیشکش بکن از باور دکم هدی دیگه هدف آخوا یعنی گل جه هست که از هر هفته دبینم تماشاوانی و برنامه جزیده تر دبن تو دکاری چند گوتنام بیجم ماموسته تشتکte بهستی بی لسر برنامه یان پیشنیار گل تشتکه وگاوی بله godarvanên hêja û delal û birûmet dîsa merheba ji we re birastî jî bi we re rû bi rû mayîn û bi we re huner çêkirin bi we re parvekirin gelekî hêzê dide me gelekî hestê me bilindtir dike moral motivasyona me baştir dike birastî jî ji roja ku min û mamoste Mansur evîndar me dest bi rêze konserên xwe û bernameyên li ser online YouTube û Facebook me dest pê kiriye ji wê rojê û heya niha de em dişopînin şîroveyên we rexneyên we nerînên we pêşniyariyên we hemû yek bi yek em dixwînin û em di ber çavara derbas dikin em beşerin çiqasî em hunermendê vî gelî bin qûsanayî jî em xwe berpirsiyar dibînin ku li hemberî we bi hesasiyet bin li hemberî we bi hezkirin bi bawerî û em bibên baweyekî dilgerm ji dilbûn hemû ji bona me xalê sereke yê têkiliyê civakî û netewî û rêxistinî ne ji ber wê yekê çi kêmasî hûn bivînin çi tiştê ku hûn kêm bivînin em dixwazin hûn di şîroveyên xwe de li ser peyamên xwe hûn ji me re binivîsînin da ku em jî bernameyek bi qalîte hem aliyê teknîkî û hem aliyê danûstendinê û ji aliyê qalîta çandî û hunerî û em bivêjin lêkolîne jî tiştekî biwate tiştekî têr û tije tiştekî layiqî hezkirina we em derxin holê ji ber wê yekê pêşniyariyê we rastî jî ji bo me girîng e hem mamoste Mansur hem jî ez em yek bi yek şîrovên we mesajên we peyamên we
ام دخوینن و ام رخنه ونجید بر چعوار درباس دکن جبر به یکی هونجی به بالداری مهشیار بکن مرخنه بکن نرینه خو بیجن امی کیف خوش بفن بله از جی تevli peyama tedbim mamoste eğer ev hevalin cemtek alikariya tedkine spaziye vancı dikim eğer ev bikarin nha linkameye liser komel liser malperatayı Facebook çi belav bikin ez keyf hoş bibim belikum der bazı stranan bibin beli heval no em bistrane ki mamoste seyda dest bikin em bi çi strane dest bikin mamoste امی استرانان مرنا بساقی امی جککی نصرت دیاری خوشکانه آرژین بکن و همو گوداروان ابراجوان رو ولن از اوین دار ببم مشکوزانی بومرنه از پیشار ببم ایروز بو معبدال به چولا کتمه کچه مشکوزانی بو از کرولال ببم مرنا بساغی ناوی عشق یار دست بده و ویجانی تبوی پیتو آر نما فیده دکن افقری نو هوار کچه مشکر زانی بو از دینو هار ببن درکوم دنگ من در نایه به زمانو دوم وک مریه سری کبر قبر کبم کچه مشکه زانی بو از پیداغ مرنا بساغی و ناوی عشق یار دست بده ویجانی تبوی پیتو آر نما فیده دکن افقرین و هوار کچه مشکو زانی بو از دین و هربن دستو دلیت ساغ ماموسته مرنا بساغی بله مرنا بساغی گوتونه کی گرانه ماموسته مرنا بساغی ناوی عشق یار بله بله براستی جی تش چه حزبك تدبي قرباني وی تشتي بله راستي حقيقة راستي جي مالش چه حزبك مالا خودك قرباني تشتي راسته جبر ويكي ام حمو بون قربان جبونا آزادیه جبو نتوک آزاد و برومت جبو خاکک لسر مروواهی بیجیان کرن جبو محمویا خاکر گوری مخاکر قربان هزار جان هبه دیسا قربان جبونا آزادیه و جبونا نرخی مروواهی و نرخی نتوی بله ماموسه تدی ام باسه هنک مجاران دکن yani kurayı astrananda felsefeyek
سود ورگرتنێک هەیە یانم بێژم پەیامێک هەیە جار ناجمرۆ مەسەلا باسا هەلبەستێ دکە باسا ئەم بێژن تێکستە سترانێ یعنی گوتنێ وێ دکە وێ گاوێ مرۆڤ تێ سەر مەسەلەیە ناڤێرۆکێ یعنی جار ناجی مرۆڤ هەنێک کەسیان بێژن دخوازن لەسەر مەسەلەیە ناو بسەکن ناوێ سترانێ مەسەلا وەختا تو ناوێ سترانێکی هەڵدبژێری ناو و ناڤێرۆک ئەم دکارن هەنێکی باسەڤانان بکەن دە سترانێدا یانجی دە هەلبەستە سترانێدا ناو و ناڤێرۆک بۆ سەیدا پێرینچێکتێ چواتەیە ئەم هەنێکی دکارن باسەوێ بکەن مامۆستە خۆ هەر سترانێک چیرۆکێک وێ هەیە هەر سترانێک ئەم ببێن ژیانکردنێک وێ دەرباسبووینێک وێ و دمەژی د ژیانێ de şopek wê heye ji ber wê yekê stran navê xwe ji wateya gotina û ji wateya çîrokê distîne gava ku çîroka wê hebe û wateya wê hebe û armancek wê û menzîlek wê jî hebe navê xwe ji tevaya hemûyan distîne li gor wê nav û stran hevdû temam dike hevdû têr dike hevdû bi wate dike wextê nav cuda bi hinek hene navê wan egîtin tu dinere bi kurmancî nizanin tiştekî kurdewarî tune jiyanek hatiye pişaftin hatiye esirandin hatiye têkçûyîn heye tu lê dinere nav û jiyan nav û naverok hevdû nagire tu dinere dibe otêla mezin Diyarbakır heye li Mêrdîn heye otêla mezin tu dere otêl biçûk e navê wê mezin e ew xwe biçûk e çima wisa dibe bi rastî jî gerek navê tişta û tişt bi xwe gerek hevdû temam bike tiştêk te nav lê kiriye û rastiya wê heqîqeta wê gerek bi hevdû kelandî be bi hevdû re biviyek hevdû temam bike wê çaxê nakokî têda wê çaxê bi wate belê wê çaxê bi wate dibe bi qîmet dibe cê xwe jî dibînin rast rast e mamoste tu kerem û nas dikî belkî kerem û hevalekî em bi baldarî vîdişopînim bi rastî jî helbestê gelek xweşik şîrove dike tîne ziman ew bi serê xwe jî hunereke xwendina gotina helbestê cudayî û nivîsandina wê pênûsa wê cudayî her di cuda cuda huner tê de heye kerem rastî jî gava ku rahê li hevokek ji rêzê gava ew tîne ziman dibêjî mere hestewar dibe kela mere radibe heyecan tê mere rastî jî ew kelecana ku bi dilê xwe didi mere bi wateyê bi qîmetê silav û rêzê xwe ji bo wî jî silavê xwe jêra dişînin ji ber ku gotinekî wî heye ew gotina pir balkêş bû li ser meseleya nav û naverok dibêje dê û babê ku Tirkî ne dizanên zarokê ku Kurdî nizanin perwerdekirine yani nakokiyek wisa mixabin nava civaka me de heye wekî te jî got mesela navê gelekî zarokên niha Kurdî ne lê bi Kurdî nizanin mixabin yani eşekmeyê civakî ye nav şêroye ew ditirse nav ekîtê bi kurmancî nizanin ji ber wê vana nakokî ne vana tevlehevî ne êşe jî bi rastî yani êşekî mezin trajediyê yani bi rastî wisa ya mamoste te dîme basaya helbestvanan kir helbestvanekî jî min berî weşanê Kurd mitere bas kir helbestvanekî hêja navê wê Delal Ay bi nexweşiyekiyê de di nav tekoşînê de yani ew de tendurustiya xwe dest bixînî em hêvî darin tendurust bibe em silavê xwe ji wê re dişînin wê jî dixwast çend helbestan te re bişnevekî min te re bas kir em ê dûra dikarin ser qise bikin lê ez dixwazim strana de dorê de ez dizanim Delal Ay jî gelekî ji stranê te hez dike û
گنجێک چی ناوێ و محەممەد ئوجاک ئەو جی gelek stranê te hez dike ji min rica kirin gotin la seyda slavekî li me bike û me re jî stranekî bişîne min jî got baş e ez ê weşanê de ji bîr nekim ez ê bêjim محەممەد ئوجاک و Belê. دەلال ئای belê em ji vê derê silav û rêzê xwe ji xwişka xwe re dişînin pênûsa te dilê te her sax bi malpera minî a Instagramê heval bi kar tînin hevalê azad lê dinêre carna jî derfet çê bibe ez lê dinerim dikare ji bona ku em fikr û ramanê xwe pêr parve bikin em şîrove bikin dibe lê helbestê kesî wek hûn jî dizanin heta niha min nexwendiye ev ne ji ber tiştekî rastî jî ez gava negotin ême bi müzik xwe min çê nekir ve wana wan tiştana jiya nekir ve nikarim hestê xwe têximê gava dibêjim belê ji ber wê yekê ez stranê kesî nikarim bînim ziman ne ku ez nayînim ziman ez nikarim bînim ziman kê masî dikeve ji ber wê ez lêborîna xwe dixwazim tiştek ji destê min bê ez dikaribim keda xwe têximê dilê xwe têximê peywira xwe yî hevaltî rêhevaltî pêk bînim ez karim alîkarî bikim piştgirî bikim belê lê ji bona xwendinê ez bi xwe bînim ziman tişkî wenî ez ji godarvana û hevala re ez bibêjim bira ew jî bizanibin ji bo ku demê pêşiya me di cana xwestekê wenî çê dibin bira agahiya wan jê hebe belê زوزانی چاوی te biriyê xwe bike doşek ez ê li ser hal bidim li bin bayê tirsanek li zozanî çavê te biriyê xwe bike doşek ez ê li ser hal bidim li bin bayê tirsanek were canım were 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 dilim were 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 sebram were 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 berxam were were canım were 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 dilim were 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 berxam were 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 sebram were
Yardın lehve bike ah Jibo biçinin gula Bilazu vere buhar Bildin deste dildara Yardın lehve bike ah Jibo biçinin gula Bilazu vere buhar Bildin deste bilvela Vere canım Vere 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 dilim Vere 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 sabram Vere 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 berkham Vere Vere canım Vere 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 dilim Vere 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 berkham Vere 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 sabram Vere دستو دلیت ساق به ماموسته گلک سپاس از لیبورینا خو شته و گوداروانات خوازم آقوردام خو بردام میگو بکی از حس کردن ندم از بردام بکم لی دنگ خراب و راستیشی لیبورینات خوازم نه ماموسته تشتکی پر نورماله اواجی نشان داده و شانامه چندی زندیه yani orijinal اون دوینن و شان زندی ده جارنا تشتی وسا چه دبن ام جبرو ام لیبورنا خود خوازن لی نه تشتک به دستمه براستی yani tekniki جارنا پرسکریک چه دبن ام هول دادن çareser bikin ماموسته از جی اجازه بی از جی دخوازم سترانک خواه بیجم تجوی نافبری دا دکاری چایکی آوکی و خوی هنکی بلکی دنگی تنبورا خواه کنترل بکی بله ماموسته بله از جی سترانک خواه بخویم کن ناوی وی بنفسینه ناوی خواه من 2000 و چنده و هشته وان چه کر بود 2009 من بلاف کر باورد کم جاره یکی از هول بدم وی بیجم وی دمی جدی سان مسئله تکوشینی هبو و مسئله ناسنامه هبو از هول بدم وی استرانه بیجم هنکی فرماتا روکتای Bun revinci gazebe mehumdan serkezebe bun mevan cemme taku heşat sereve ve cave guhum kine me derdikin jimalame xwede xwezaj bir kirna ve granlı xaki xwede xwezaj bir kirna ve granlı nekir Besedi jivan re gelin ra beserxwe rahej boya u fırçe bin simnave xwe Besedi jivan re gelim ra beserxwe rahej svığ u fırçe bin simnave xwe Nave gundu bajaran, nave çiyav deran ve tevjime dizine, nave medikin veran Hebu name hundukhun, ava meci ve dukhun Diro ke qet nasnakın, hun hemi talandıkın Diro ke qet nasnakın, hun hemi talandıkın Besedi jivan re gellim ra beserxwe Rahej boya gufırçe binisin nave Besedi jivan re gellimin ra beserxwe Rahej svığ u fırçe binisin nave xwe و شان زندیده براستی او سوی ماموسته تیدی تشتکی بچوک دکاره کنسانتراسیون مروف تک بده بله ماموسته سپاس دکم اره ماموسته تیدی me basa navu nave roh kir و
ji aliyê hunerî ve wexta em bêjin prosesa stranan da mesela ji ber ku tu yek ji wan kesanekî gelekî berheman belav dikî û derdixînî tu dikarî hinekî basa prosesa stran çêkirina xwe bikî yani elbet hemû stran ji hev cuda ne hestê wan ji hev cuda ne ji ber wê çîroka wan jî îhtîmala ji hev cuda bî lê eger em carna tedî mesela heval û hogirên ciwan ji me dipirsin dibêjin mesela hûn stranekî çawa çê dikin yan behremekî hûn çawa amade dikin çawa mîksawê çê dikin hûn çawa diweşînin eger em wê pirsê ji te bikin li ser meseleya stranê prosesa stran çêkirinê ya seyda pêrînçek bi çi şêwaziyê pêşniyarê te bo ciwanan bo gencan bo wan hunermendê nû nifşê nû çi ne serî de em dikarin hinekî basa wê bikin. Mamoste berî her tiştî stran çêkirin, nivîsandin hemû rihekî hunerî, rihekî hestewarî û rihekî em bibêjin her kesî hemêz bike karibe xwe di vana hemûyan vehewîne pêwîst dike. Rastî jî gava ku ez stranekê dinivîsînim ez berî her tiştî ez xwe dixim şûna godarvanekî ez xwe dixim şûna dayîkekê ez xwe dixim şûna bavekî xwe dixim şûna jinekekê xwe dixim şûna zarokekî li gor wan hesasiyetanê civakî ez gotinê xwe û hunera xwe û muzîka xwe hildibijêrim. Tabî azadî li gor çi em dibêjin gerek pêşiyayê vekirî bi li gor pîvan, li gor ehlaq, li gor hesasiyet, li gor pîvanê ehlaqî û polîtîk em dibêjin azadî. Yani tu tişt heya dawiyê na azadî. Ew azadiya bêsînor tu tiştê tune di hunerê jî tune yê. Yekî müderris, yekî oldar, yekî em bibêjin ilmê olî xwendibe, qedan dibe. Gava li cumhetek êrûnê yek xrîstiyan bi, yek êzidî bi, yek em bibêjin cihû bi. Ji çi olê dibe bilave gava ku axaftinê xwe dike, gava ku radibû rûdinî li gor hesasiyetê wê civakê û dewlemendiya a çandî û a hunerî û a nijadî û a olî li gor wan hesasiyetanê dewlemendiyê wê wan hesasiyetana tevdigere. Huner jî wisa yê rastî jî ez gava êşayekî dibînim ez li ser xwe ferz dibînim ez wê êşê çi qosî karibim xwe têxim şûna wî kesî binivîsînim. Gava ku ez zulmekê dibînim yek zulmê yekî dike ez xwe berpirsiyar dibînim ez wêya binivîsînim. Gava ku yek kêfxweş dibe ez dixwazim wê kêfxweşiya wî strana xwe de cî bidim ê xwe têxim şûna wî bi dilekî hezkirin û bi dilekî hêvîdarî bi dilekî hestewarî ez dixwazim hem êşê civakê û hem kêfxweşiyê civakê û hem xeyalê mirovan tiştekî neqîş bikim û bînim ser ziman bivêjim. Melodî û gotin jî cana bi hev re çê dibe. Cana gotinek dikeve ser devê mere dibêje heta ku mere dawiyê lê tîne dayê mere melodiyayê çê dike. Cana melodî müzik heye tu li ser gotina dinivîsî. Cana jî bi hev re çê dibin. Rastî jî girêdayî derûniya mereyî wê demak mere tê de yani. Li gor wê demê mere tev dikare. Dîsa ji bona pirsgirêkê teknîkî ez lêborîna xweş hemû godarvana dixwazim.
اوالی هنرمند هنه ای که نهال ما گهدار دکن یک به یک سلاو و ریزه خوشوانت شینن شغموس تفک و مالباتا خواه ما گهدارن سلاو و ریزه خوشوانت شینن مالا اردملرا مصابه و مالباتا خواه حموف سلاو و ریزه خوشوانت شینن که که همه جزیری و خوشکام آرژین و گوک سلاوه و ممیک که کداوی کتی و تکنیکا که نها ام پی وشانه چه دکن یک به یک سلاو و ریزه خوشوان را جید شینن آرگین و دلجین جی ام سلاوه خود شینن جوان ره ام استرانه دوره دش بو وانوش بو گلمه گرام بوها و قدر بلند امی بیشن سرچوان نامسته ام جی همو بودرزان خورا سلاوی خود جاری کردن دشینه ام هیویدارن وشانک بدلیوان به البته وشان زندگی جارناکی ماسی بچوک شد بن اوجی نورمال ام دیسان جهول دادم کالیته هری خوش دنگو رنگی خواه بگینن تماشاوانان گذاروان انتم از پازیا وان کنسی وشان تماشا دکن و پیامان دشینن مخابن از وشان نجری و دبم یعنی از نکارم دما وشان زندگی پیامان بخوینم دائما دورا تماشای وان پیامانجی بکن ام نها به استرانه کی بردام بکن دوره دا کی جان استران هم مامسته مامسته استرانا مردینه امی دیاری همون گودروان بکن خوش مردینه هاتم چیا ایشینه هاتم چیا ایشینه بپرسج کبرو تعتان جپایزو جهاوینا جبهارو زبستانا اوه بیشن اوه بیشن اوه بیشن و اوینه بپرسنج کبرو تاتا جبایزو جهاوینا جبهارو زبستانا اوه بیشن اوه بیشن اوه بیشن و اوینه مردین واره بابو کالان دیرو که هر تاخو کلان دیرو که هر تاخو کلان هرن برده رو زعفران چه خوش دریه مشکینان براعت و خالصینان اوه بجن اوه بجن اوه بجن به اوینه هرن برده رو زعفران چه خوش دریه مشکینان براعت و خالصینان اوه بجن اوه بجن اوه بجن به اوینه
محلو رزايا ده چهرن کریه پزايا ده چهرن کریه پزايا اون هرم با بریوانا شیر و خونج دست وانا سوال بکن شوانا اوه بجن اوه بجن اوه بجن بابینه اون هرم با بریوانا شیر و خونج دست وانا سوال بکن شوانا اوه بجن اوه بجن اوه بجن بابینه دستو دلیت ساغ ماموسته ساغ سپاس ماموسته تو دزانی وقتا مرو باسا مسئله هنری دکه و استرانان دبیج و استرانان گوداری دکه وقت گله که زو درباز دمه ماموسته و بجی ساعت اک دانیه هدیدی نزدیکی ساعت اکی دبن اگر اجازه هبی از جستران اکی بیجم پشت را ام پیامی خواه بدن و پشت ام بفی استران اکی تا فینالاوی چه بکن دیسانو وکی برنامه بریوه از جی دخوازم استران اکی کلاسیک ام بیجن هول بدن بستریم یا فارس باوی فیراز من دل گرت شیار و دجوار جی اوا گلکی خوش خواند بو از هول بدم وی بیجم براست استرانه کی دریجه ساعت خوش بدلی تماشاوان المبا بش راجی ام پیام خواه دادن و امی به استرانه کی تا تمام دکن آوست بله من دلگرتو شانه بوم و دیداره زبم رمج درد تیاره آخ دلم واخ دلم من دلگرتو شانه بوم و دیداره زبم رمج درد تیاره آخ دلم واخ دلم هتا کنگز بشوتم هتا کنگی هفکارم روژا در باز کن بیرنگی هتا کنگز بشوتم هتا کنگی هفکارم روژا در باز کن بیرنگی evina mel dünye buye dengi Ahınca ver şu şengi Ah dilim Ah dilim Evina mel dünye buye dengi Ahınca ver şu şengi Ah dilim Vah dilim
دلو قربان بسه اونال وزارين نتوبتني مهاجر بو يجري وارين دلو قربان بسه اونال وزارين نتوبتني مهاجر بو يجري وارين Yara şirin ke testevi keftari Nes bekarım net bekari Ah dilim Vah dilim Yara şirin ke testevi keftari Nes bekarım net bekari Ah dilim Vah dilim Mıkhim du khizli ser hosta jirçet gir Gulu gulu av buvan destal bejni dikir Mıkhim du khizli ser hosta jirçet gir Gulu gulu av buvan destal bejni dikir Singa yare buzbahçe bistani bu Galiba eline çelikir Ah dilim Vah dilim Singa yare buzbahçe bistani bu Galiban eline çelikir Ah dilim Vah dilim Dilo pejma yarate dinaye Jbere vine tune khweshi keti taye Dilo pejma yarate ironaye Jbere vine tune khweshi keti taye Bes bisihneli versir u sermaye Yara kuçut carnaye Ah dilim Vah dilim Bes bisihneli versir u sermaye Yara kuçut carnaye Ah dilim Vah dilim من دید zoru sitemkari unalin Vekmem mez uyarji en vekezin من دید zoru sitemkari unalin Vekmem mez uyarji en vekezin
Çiroka mevka Ferhad u şirin, evin dartım sermedi gülüm. Ah dilim, vah dilim. Çiroka mevke Ferhad u şirin, evin dartım sermedi gülüm. Ah dilim, vah dilim. Vay her bir şey mamosta. Spas ki mamosta. Straneki geleki direce birasti. Pircaran hevalanjımı xwastiye min gotiye carekidin. İro mugo ez dene hemyon carekida bidim. خوازی مشیروه تماشاوان و گودروان بدی تمایی که حنک موان بکره ام وا دخوازن روکه ما بکن به و براستی گودروان دبیجه هم پر جدی نزدیک دبن ای مگو هنر جدیت دخوازن کی Ere birasti u sayamam usta dedi. Eğer psikire ki teknikici çe bun mirov ciditirdi bezani. قال برومت براستي جي ام لبيشبري و ام نخوازن بقانسي مسقاله ذره كي ماسي بكن جبروي كي ام پر بحساسيت نزيك دبن جديتا مجبروي يعني Ere ola usta. ابسترانا دوريت جي ام دياري هوال نسرين بكن ومال بطاوي بله. وجفيدري حتى صار برو كان سلاو الرزي خوشوان جي تشينن و دلگین و آرگین جی امیجوان جی سترانه بیجن افسترانه از گیری لامه پر دخوازن چند روژه راستی جی ماموستا هز کی بریوی هز کی ام پیامی خوی داوی بدن ام بسترانی فینالی بکن باشتر نین اما هز کی ام سری دا پیامتا بگیرن دوره از جی پیامی بیجم و ام داویل بسترانی داویل بین بله ام جی سلاو الرزي خوش بو گوداروان و تماشاوان دشینن هر هفته به برنامه زندی و کنسر زندی از و ماموسته منصور اویندار امی لسر وشانا فیسبوک و یوتیوب امی لگل وبن بورابن جبو سبراوه جبونا بشتر بوناوه یک بیک سلاو خواه رزي خواه دشینن و رمضان وجی پیروز به روزیا که هون دگرن عبادتا که هون دکن هیوی دارم حضور بدوه هیوی دارم جوار بو خیر و بو خوشی و بو تندرستی و درمان جبوه شخصیتا ماموسته منصور ده اجی سلاو رزی خوشو حمویارت شینم اف سترانا داویجی دیاری ودکن و مالپرا می فیسبوک جی هم دکارم بشوپینن ملینکا و بلافکریه هم دکارم بشوپینن امین هاپیف سر یوتیوب سر ودره و شانه خواه بکن فیسترانه جی دیاری خوشکام بنفش و اردال مالبات آوه دکن از جی پیامی خواه بیجم ماموسته از جی براستی پر سپازیوان تماشاوان کدو کم ایرو گله که پیام نویسانه از پشتی وشانه بچمام پیامان بخوینم هیوی دارم وقتی که خوش به مرا در باز کربن و براستی وشان زندی دا جارنا پرسکره که کیماسی چه دبن ام جبروی جی ام هر جاری لی برد نخواد خوازنم اکی ای جار جی از جی تولی پیامات دبم هیوی دارم مهار رمضان با وان ببه آرامی ببه وسیله آشتی وسیله کور فکرنه و وسیله لحق و حقیقت خودی درکتن به از جی دوی دخوازی دامه و هیوی دارم تا هفته یکیدن ام به برنامه یکیدن به هفره بن دیسان وقتی که خوش به هفره در باز بکن نها اونو ماموسته سیده و بسترانه تاویل برنامه خواه ایروتین تا جاره کیدن بمینند ناو خیر و خوشیده جیبستانه دوباره دیاری خوشکام بنفش و حواله و اردال و که جحفران همو مالبات کن
للاوا من زره وشك من كسكه بعلفا من تعتو أزقر اللامة بخكر آقر جبر عناهي خوليا من هبية أزقر اللامة كچا سر حدم ججه صار دل من گرمه از ره باله اومد یامه ناب من روان بر تاله نرخان از گریلامه لبرجه آمده روزا چمشینم لسر زاگراسم از گریلامه آمدو کرکوک کوبانو عفرین خوینه دکم جین از گریلامه من هيا یک جان گرام بوهایه جبو فدایه از گریلامه لاوی آمد لسورا لهنگ ناوی من چی یاگر شروانو چلنگ دیروکا همدمم پر بنا بودنگ بایدکم جنگ از گریلامه آوستامı kaça عفرینه میوانه بریتان تولا آرینه به دل دشمن دا خود تقینم نمرم جینم از گریلامه لجزیره محمد تنجم پاکیزا پاکم از گریلامه لشنگاله زکی شنگالم خوفا دجمنم از گریلامه لمردینه بوتان گورم سرای مرخاسم از گریلامه لمرشه اردال سینجرم خوفا دجمنم از گریلامه لدرسمه ماهیرا تاقانم درویش کردامه از گریلامه لپاریسه سارا پرسوره دیروکا پارتیمه از گریلامه بابیک براویشتر وره